Izo so mubosi none bwira abantu. No, mbona kubwira. Kwe kugena gutiza urupangu. Kugira ugire emission. Ukatiza urupangu. Kenda nyene namba Imana yakwaye kuba kunzu yipa. Abafanzi ni bazo kufasha ukabaji bagura. Rero twege kwa Mungu mugenda tukafata mazu y'abantu. Nakameza ndafisa amafaranga kwa Freemason nabwo niba bivuga bawutani no watera baramuza fisizina afite tuzomumva Facebook tuwacho unafu umupeti mubona ngaha umujournalist yari mahipa oya hano ndi mugazi kumenyesha makuru gucara kwa bingire primareka umumbire tubaze duheze uyu yaragira hipa none yawe yari mu journalist amafaranga barihebuye. Yes sir. Bamanye ba Sunlook TV kuri no munsi uri hejuru tukaba twaje no muri ya film ari kwigaga. Yani bro ni sawa. Yego. Mvaje ari mu. Kanze wale bizima kwa kusegera moto. Ino tukusenze ni wowe ubona. Yone mukuta wacho neze nyene aho ni ho ya film asanzwe urumva hano barakuzi bano bose hano bateye. Muhira donc tutarateba indirimbo yawe na Black uba wara tuje ku ruhande twegera ino ni tubura muri rugo wacu nakwaje mzee baba Kandi mfikira yino urabona kuri base ni muhira kabisa niyo nakuye donc ntangamu niko nabasubiye mu cyo baje kugira gutembera naho turi muri noriro none twite ko twugira naho twakuye ni byiza cyane iyo umuntu yibutse yego aba filima tutararambirana indirimbo yawe na Black G oba yaragufasha kubona hari aho yagukuye kugeza hano neza cyane sanzo muri Rwanda kuri nakorana na Black G turakora neza cyane muri urabona na equipe y'ibintu betwikira tunakoze na Estanish indirimbo zose twakuba TV sinema TV hanze ndashima kabisa passet ndibwira ko gusana amaga filima iriya ndirimbo yawe na Black G ntabwo yoba yarakugoye nta mwanya muremure byagutwaye mu bintu saba ko mukorana Black G nashobora kunyima ujya time yo gukora indirimbo ntabwo igikuru twarumvikanye ibyasabye uburyo turabikoze ko umuziki usaba amafaranga ndamubwira abandi baririmbyi benshi bakora ati promotion ibiki muga byose bisaba niyo mpamvu ubona abarinzi bakera benshi baje muziki abarinzi bamwe bakora indirimbo zikagenda abantu bako barashiramo uburyo mu mafaranga menshi nibo batuma umuziki uduka rero hajya dukora umuziki abafanzi bamwe babona Tanzania bakabona abasimba bandi bako bakonde gang bakora ibintu bikomeye cyane bacha bashaka no babone n'umuziki ko tushobora gukora n'ama clip akomeye rero niyo mpamvu dukora ibintu amafilima iriya ndirimbo wakoranye na Black G yaje gusohoka atagiye umengo kinini kirenganye ukoranye na Estanish waravuganye ku gatwe kiwe wewe nyene cyangwa wavuganye na Bookie Flavor ko dusanzwe tuzi ko ari muri Bookie Estanish kwa kugana mubwire pick up n'umukobwa arashoboye management yiwe irashoboye je navuganye na management yiwe basi amafaranga menshi kugira ngo Estanish
kubera mugabe ibyo bansabye byarafashije kuko twakoze indirimbo y'ibirato bibaza benshi barayizi indirimbo narose amapromotion akomakomeye muzo mu Rwanda Kampala muri Tanzania televiziyo ATV yo muri Tanzania ikubita indirimbo yanjye ibintu byabose bibaza mu Burundi mu byenyene Media TV ni kuvuga televiziyo nationale ya Tanzania ikubita indirimbo ya Frima Boy nari mu Tanzania umva indirimbo yarabashikiye neza bo ibyo wonye bijana nuko muvugana na management Stanish turavuganye na management yiwe narangira bifasha mu mugabo naho byabaye gato ingorane y'ingenzi nyinshi ibyabuza kwinjira mu Okay, hama Frima nimba tarakabanga uze ko management yiwe yagucakiriza amafaranga uba warabahaye amafaranga ngahe kugira bakomeye gukorana na Stanish ishobora kuyavugira nga vuze nga bamuvuga siga mu warishimye vuze nga Stanish kwa hoteli mu market ngaje kwavuga ku ma television mwe mugabo iyo namuhaye yarayatoye kandi yarabishimye kuvuga ko twakora umuziki kugira ngo dushike kure ubona kuvuga ko ari iwacu nga umuziki wacu ukoze neza dushika Frima ntacyo bitwaye naho uvuga ngo arishima kuko ndabona unaberewe amafaranga ndabona uyafise kuberwa sawa kuko byo abanzi byo kubakera naberwa kabisa tutaratangura kuririmba twarandika abaririmbi ba mukombozi bande turabambika sana kuberwa naho kumuririmba muri before awe na look ya fresh na cyane nk'ukume yego si apana kurenza kandi ushaka sawa okay hama muri rohero ni urapanze cyangwa ni muhiru bana n'ababyeyi ababyeyi baba kote ya rohero de rohero twa Frima nyuma y'umuziki wo gukora ibiki yakahe kandi mu mahirwe umuziki bibaza yuko turacagwana mu byo gukora mu buzima byo ni umuntu nakazi kuzu z'abahungu za bien ukabona nambaye neza umenye ko zijya mu nizo tugurisha yego promoting akazi kawe ukabukorera hehe no sindabishira habona kuko ari ibintu byinshi niko ndagira by'ubuzima bike turonka mu muziki tukabyubakisha ubona ko ku buryo bwacu mugo nibaza yuko benshi bakinga bari mu Burundi bagomba mbere yuko abafanzi byinshi bashobora gukunda umuziki w'urundi bawukunde kabisa ko umuziki wacu uraryoshe kubera ibindi bihugu kuraraba umurimbyi asohoye indirimbo usanga indirimbo ishyize ku miliyoni views mu Burundi turacari inyuma kabisa turacari inyuma ugasanga concert umurimbyi ateguye igiteramo kwinjira akagira basi na 5 abantu bavuga ngo Frima rusengero n'abakobwa bari Oman za Saudiya wo babwika bo iyo ni ingabirano sida bose uko umuhungu akunzwe birapana abigeme ni benshi muri makuru avyemeye kugira gato abigeme ni benshi turaba ubundi turi abakobwa miliyoni 8 aba rero abahungu ni bangana nibo benshi ejo nibo babona n'ugwaruka n'abakobwa gusa kumura kuvuga ati ejo nibo bazoza mu myaka iri imbere twafuye bazorongora abana bacu abakobwa rero ukabona umuhungu ega mu Burundi turacari inyuma uravye ibindi bihugu byose Diamond babaye gura abakobwa Batovido bande bo bivana na talent yabo mugabo rero igihugu ngo uwo mani bitu n'abarundi mugabo wapana ndenda kuzumugera wanje Frima ivyo bintu avyemeye nibyo gusa ngo arabisubira ama Frima tugaruka mu muziki indirimbo yawe wifise viewers benshi kuri YouTube yo bayitwa ikirato wakoranye na Stanish wibaza kari kuki iyo biruta iriya wakoranye na Stanish yarasanzwe Harmonize yakoranye na William Longo
Lumumba arusha Harmonize arusha Lumumba news rero kuvuga mugabo yarondeye rero aro kurondera aba legend kugira ngo mukurane n'abantu twafana kera twafana kera ni brother rero Estanish ari muri mukobwa azi kuririmba akarimbo kiwe yakoranye na Nawera benshi akazi akarimbo kenshi cyane kiwe babaye hits rero turi muri studio tugandika indirimbo y'ikirato ndamubwira Estanish ushobora kubikata cyane nawe akamwendeye ko filime nawe ushobora kubikata tuce kupanga indirimbo ya bien abazi kubibona barayibona ku ma TV twakoze indirimbo ya bien video ya bien Pops yarayikoze neza ubu adashima indirimbo yari gushika ku nzu mu bisanzwe iriya ndirimbo nagenda ndayikunda utarayiraba jya kuri YouTube indirimbo yitwa Ikirato Frima Boy featuring Estanish Frima kubera ko atakurabo zawe n'abaraperi bari kuzokorana mugabo abaraperi ke mu gace ya mu gihugu n'abaraperi mu gihugu n'ababi ndakunda ko indirimbo zabo bifex ndakunda ko indirimbo yiwe aroni umuraperi mugabo sinumva itaririmba mubona ndakunda freestyle araririmba mugabo sinumva itaririmba mugabo ari ikintu kimwe kitwa hip hop bifex arabishoboye arajana n'umwanya umva kuri wewe Babylon na Bifex hapana ndakunda bose tugerageze kuririmba yego urabona indirimbo namba wanye Simba baje bakaya tukuvuga damu cyane usura indirimbo zose abana baraziririmba kweli yamenye cyane n'abantu aswa indirimbo abantu bose bararirimba ashamo akantu gasubiramo karyoshe no mpamvu rero kubabona mu ndirimbo z'abantu bazikunda kwera n'umwana aziririmba amaga Frima Boy ndabwibariza uyishure kugurutse olege cyane aho gucaguza ati hitamo umwe kuri umwanya olege cyane atizi bose barako hitamo umwe who is the best olege kubera gatari albi ntuneranye nakubwira ngerageza dusigurira abantu kubera ko ari olege atari albi n'abandi babitaho olege cyane n'umwanya unibaza yarakoze abona nawe ushobora gukora umuntu n'ingufu ushobora gukora ari umuntu ushobora kubwira ugaririmba neza cyane muri akazi muri akazi kaba hits murakavuga rero jewe nk'umuririmbyi navuga Olege nafise ndaraba fan base Frima imigenderanire yawe n'abandi baririmbyi bien sana bien kabisa Frima wibona yemo myaka mbona ari mu gihugu mugabo imana yabishaka bavuga ati turunde rwose tugure two turakora cyane ntibabibona tuba mu gihugu hose ubona ko twakoze cyangwa twitabye imana ariko mu myaka yose utuma hajya nyine utavuga utamanuka ukoze byiza hajya nyine ukoze bibi ukoze ntihagaze tubaza ko ari kuri abanywanyi ba Sunlook TV Frima arakora video nziza cyane Frima arakora audio umwanya jenate mbambise ikibazo kuki Frima atavuga cyane ngo amenyekane rwose birenze kuki wowe ni mukizi uraja kuri comment ukitubwire Frima ego uraririmba urabizi uwahe muririmbi wowe mubawe hano mu gihugu bose barakora cyane Frima kuki watanguranye Beyonce uhindura Beyonce nibaza cyane umwanya utari Cristiano Ronaldo akaba na Ronaldinho amazina asa no musimiki bijyana n'umwanya
gusa ndibaza kuri Fizo we nta kibazo nibaza abapeti bakera bwakuko bazifizo amizina ryawe ry'ukuri rikaba ari ndahise ukaba wafite kuri Trace nibarabahanye Byiza Filima ubu ukora video nziza ngaruka ku cy'amafoto videos nziza nizo mutumye kwanga kagize no mafaranga cyane ni yawe mande harafiya ikibazo kurashura umuziki no kwa mahera gukora abantu baba barabonye indirimbo wakoranye na Platini wakoranye na Estanish nyuma gato nyuma gatari indirimbo wakoranye na Elise Boy ama uba gitega ikikuri ushaka kumutwe udasubira nifatari baba uraboya shashi je kuba wanje korana kandi kuri ukurikirana page zanje bakurikirana Facebook cyangwa Instagram uzobona aho ushobora gukorana nabo reka duhe akaryo abantu baza kuraba kino kiganiro kugira biborohere babwira hama mu nyuma bakaronka ukuntu baza bariyendereza gose kubisa ndibaza ko bose abo amazina aza kuvuga nga ashobora kuvuga urabona uko yica akazi kacu ndibaza yuko reka babwire bakunda umuziki wacu bakunde amateleviziyo turi online ndagoma ndabanure sana hari iminsi maze bona abaririmbi kubareza umwanya kohereza umuririmbyi ku mwanya umuririmbyi akenye arembe mugabo murabo ukacuma umwanya akakubesha ati nambarira 2 millions 3 millions 4 millions 5 millions wamubonye wo mujunasi ukaba waje kurusha amafaranga abarimvyi ba fake life babo numereza umwanya bodoki ibyohoye tubibonere mu bikorwa kwambara imuzi wa 1 million ata video ni murakora ikibazo rero uwo mwanya muguma mutanga umwanya waririmbyi mufundisha abantu umuziki wacu mufundisha abafansi gukunda umuziki amativi menshi ni 48 ubu kubera iki atavuga na mwebwe ndababwiza ukuri genda mugire ibiganiro biri different n'abandi peya apara bebe kuvumbura woza kuvumbura umuririmbyi w'Uburundi ati ndamuvumbuye none donc bigukashi umumaramaza mu muziki abafanzi b'Uburundi n'umuziki wacu nyine usanzwe urenge bace ibyo ngibyo bituma umuziki wacu utaduga mugabo mugende rero mwige ndiko ndiko natanga message bashikira mu televiziyo mugende mwige gukoresha ama media zanyu iyo muzoca muza kumbwira n'umwaza kugira ibigeno cyane ubuzima bw'abari benshi bashaka abafansi bashaka kugira ubuzima bwabo alolo lino Simba abantu bakeneye kumva alolo biwe ubu aro abaziringi bakera bakoshenje abantu bakeneye kumva baye umuziki wabo ugeze abantu bakora bona video no makomedi be ya head umuziki abantu bashaka kumva bakuru nk'aba abantu tugenda hajya ngo wewe kuko kwa na muziki ufite bivu kumva uje ngako mu kiganiro uje kumva usanga ibiganiro bivayo mu mwanda igihe cyo nabonye umurongo no ibaze ukura tukumurire by'uburundi agaciro umusozi tegura konseri no muri mu kisoko nimwe mu kisoko Big Fizzo ari muri Tanzania umuziki ngomba babwire rero mu Big Fizzo ari muri Tanzania ubu akora ama indirimbo ziwe na Jux bande mugabo umwanya w'abajournaliste w'Uburundi Fizzo postinze agapica agapostinga ifoto sivyo mugabo gasanga mu mufuka amakuru ya Fizzo ari muri
ariko arakora amasinema baramutumye ko iteka mu gihugu baririmbye ba Breaking Life umentioninga fresh umuntu uri kuvuga naho aba bapeti benshi uri kuvuga naho umengo urabizi uri kubwira no aba bapeti benshi nka user nigeze kubona ikiganiro bakoranye na user avuga yuko user so mu boss none bwira abantu no mbona kubwira kwe kugenda gutiza urupangu kugira ugire emission ugatiza urupangu kenda nyene namba imana yakwaye kuba kunzu ipa abafanzi ni bazo kufasha ukabaji bagura rero twebwe kwa Mungu tugenda tukafata amazu y'abandi n'akameza ndafisa amafaranga kwa Freemason nabwo niba bivuga biraza ngo rero bijya tubireke bigakuba muyeshera uremvye kuga abafanzi bazokubona ubukene burabaho ari umuririmbyi nagomba kugira message nari maze iminsi n'ukiganiro ciwe ari Biden urupapuro rurasaza rukunda abana sibyo nakore bawutani no wakera baramuza afise izina afuye tuzomumva kusubuza mugabo gikuru nibareke kugenda baba umucumi bakagira ibiganiro nk'abo bakugeti ndabisakara ubuzima nk'ubu mureke kora bizoza duhuye je nawe ugatifima bwa yarenga urabona ko ari kimwe nasora video za bien nibaza bakurikirana TV Rema TV amateleviziyo y'Uburundi baratubona araba TV bavuga batubwira nyine ko zacu zikufari kuko abo Burundi bashobora kugukunda pasent cyane urabo tubwira n'abandi bo hanze rero Big Fizzo ariko arakora umuziki wiwe muri Tanzania agiye gukora amasinema akora yaraberetse ko ari mu bikorwa mugabo amamedia muca muponda ati amapicha gusa tuache unafu kuja ni legend ekakore bikagende iyaguma mu Burundi ngo nagenda hanze ari muri Tanzania ni muvuga tuko tujaye bikakusa ejo rasinye mu kontra 100 millions ya makontra nabonye yasinye abantu bakora pinga tiba mu hanga sabi yakoze yarose kampuni ya kontra ni samiriyo sabi yapoendelea fanisha muziki wako sasa piga rumba roma kwa Natasha piga Azamia yaragufasha kuwa ambassador amafari y'ubu niwogera publicité yabo piga Natasha ide dukeneye ama smart yafasha abariri y'Uburundi abarindi tu Burundi tureke mu buzima turimo imanije kubivuga mudoka sanga rero bagize boy gize bi idandara ibyuma mu ruvumera ibo gusa hip-hop yiwe irasate kubera iki bagize bi babo umuziki na support yawe uwo mupeti mubona ngaha uwo journalist yari ma hip-hop oya hano ndi mugazi kumenyesha amakuru gutora kwa bingire bitito primareka umundire tubaze duheze uyu yaragira hip-hop none yahuti ari mu journalist amafaranga barihebuye mugabo rero mu buryo gukuramo amafaranga pe sibo bivugira ngaha mugabo Timo Boy ndabemereye amakolabo nikora gusubira ku pide gace bizima amaprogramu yanje mugabo vuba muzobona byinshi tuzokora abari ndi wacu none natangwe Fiesta nyinshi Black G vuba abandi konyene mugabo rero ikindi wacu tureke no gukinga live tureke no gukunda umuziki wacu ati ugiye ugakunda ubuzima bw'umuririmbyi kuri TV yawe cyangwa ku ma TV yose cyangwa views no kurapisha bo nyine bacha kwanga me gukora umuziki wacu tuwuzi Fima urabona tuvuze ibintu byinshi mu mwanya wagutse reka rero dusabe ubwire aba bantu badukurikiranye YouTube yawe Instagram TV hose TV ni Sunlook TV Sunlook TV abafanzi mujye muri Sunlook TV mugire subscribe comment share amanzuro mu journalist uyu arabaza sana muba babone babo baza bashyikiza inkuru nyinshi yego imana ziraza ariko gukora cyangwa ko n'umunsi basanze mu gatumba kugira
leta n'ibibonera ibibone igifashe imiferegi amapave muri quartier ya bien ibarabara rya Mutakura leta dukorere Reka tugushimire Frima kuri uno mwanya wawe. Merci kabisa nani ndabashimira Gira akajambo kanyumubwiye abarundi. wewe ni mukore muko bakora neza muguma munyemeza sana. Yesa bakunzi ba Sunlook TV yari John Bonton the baddest abana ari kumwe na bien Frima behind the camera Hamza.